Драги гледачи, следуваат снимки од модната ревија, одржана минатата недела во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, а во организација на женската секција. I would like to thank each and all of you for joining us here for our annual fashion show here at St. Clement's Church. I'm the president of Ladies Auxiliary, and I'm thanking everyone for making this possible. Thank you all, and have a wonderful time. Da te osvojam, eno da go ukradam. Slatka si mi ti, mislići da mi utre ke te ostavam ili ke se zaljubam. Neki slušaj nif, lažan im je sekoj stih. Opušti se i kaži da, gore da te odletam. Pa i da sam kriv, sve mi tlobo civ. Voda jaka zvezda plage s pesnoma po tebe ja. Makar samo da je to jedan den ti si mi sve, a сега vrati mi se nazad, makar samo da je to jedan den ti si mi sve, a сега vrati mi se nazad, makar samo da je to jedan den ti si mi sve, a сега vrati mi se nazad, makar samo da je to jedan den ti si mi sve.
out once more to show you their last outfits. And probably takes about 10 minutes. And of course they change back into their own clothes. All the outfits will be available for your look. We will bring them down here so you can have a closer look and feel and touch them. And give them a big warm thank you. They did a marvelous job. Thank you very much. I also would like to give a special thank you for Mirena for organizing the show and inviting us back to have this wonderful event with you. I would like to also thank Professor Dasko for his music. We would like to thank Zoran for the video. Za site reki, planini, jezera i gradovi, za site naši ubavi,